muid an Ionad na Fuiseoige ar maidin, don seálaú don Lorambeag seo má Chéad Leabhar, seo an céad aish atá ar fáil de tuismothirí atá ag iompar cluiche. So seo an céad uair bhí aish mar seo ar fáil sa tuairisceart. Bhí muid ag obair le grúpaí ón rinn sláinte, agus fuair muid potabeg airgid chun seo a chur chraí. So tá muid ionta bradal as an aishbeag seo. So seo é. An prío spric nó an aim atá ar cúlan an tionscadal seo na an caidrúh sin a cathu idir an mamaí agus an babaí go fáil sa bhrin, agus an dé sin a thuirt na dadaithe fásta, an caidrúh sin a leidrú sulla rugtar an babaí. So ag obair le siúrstart agus ag obair leis na luamhlínta teagamuid cé có táhachtach is atá na caidrúh sin, agus mas féidir linne rudidir bé a dhéanú le codú le sin agus leis an caidrúh sin a cathu deanaí muid é, agus rinmuid seo le pata fíor fogan de airgid, agus mas féidir linn seo dhéanú saolaí go dé bheits muid an anna dhéanú leis an airgid a dámuid a digital, but bhí seo le bheith mar cinneal audio version amháin. So sheol siad an logan burla a nuirí agus bhí siar in sin ag an Southeastern SLT team an cinneal réimse lehan de loganathe cinneal a deangathe eile. Agus bhí siad a deagbal linne agus bhí siad a géirí logan géala dhéanú. So bhí rá le an deocail an lór héana dhéanú. Tá deocail linne an targad a aimsú an deocail linne dhéanú. So thuimid ag coppla linne agus tuairt muid seo an rud a táid géirí dhéanú. Tá tuismothirí soganí digital an service céarna. So fuairmuid an targad, rinmuid an obair taobh siad a tríomhí agus seomuid agus an seálaí aniu. So támuid fear wéic den na muoinethirí agus támuid fear frádal go raibh muid abalta seo dhéanú agus seálaí iontach ar maidin ag seálaí seo agus támuid ag dúil go mbeadh seo na aish iontach de tuismothirí sogaine. Sure Start works to support parents and children under the age of 4, and there are 38 Sure Start projects across the region, supporting families living within the 25% most deprived areas in Northern Ireland, with the overriding objective to give young children the best possible start in life. In Sure Start, we advocate that parenting starts in pregnancy, and we are aware of the importance of the loving bond between parent and child and how this can impact on language development. The idea for the book came about from our Sure Start families, who told us that they were unsure how to talk to their baby bump. They didn't know what to say. Parents and dads particularly felt really awkward, so this resource was designed to give parents a really easy, accessible way of sharing kind, loving words with their baby bump, and has become a lovely way to encourage bonding and early attachment. Parents at their most pliable in terms of their readiness for information in the antenatal stage, they are starting to think about school choices. They are starting to think about pathways and journeys they want to take with their child. So it's a fantastic if we are in at that earlier point, helping them, demystifying some of the challenges around being bilingual, and not making it scary. And more important than anything, like most aspects, I think what we need to do around parenting, yes, it's stressful, but you can have fun and you can have joy while you're doing it. But parents need to have that support regardless of what that is. So we have a wonderful resource, and my hood to everyone that's been involved in it, because for me this is something that can be rolled out absolutely everywhere, and it's the power of language and the power of storytelling combined. So I think there's a chance to make a genuine difference and give parents a real option for what they see for their children's journey. So we know that bilingualism has such incredible benefits in relation to cognitive development, as well as ensuring a shared culture and a real sense of belonging. We have been keen for this poem to be translated into multiple languages to support the diverse families that we have working within our Sure Start areas. So we're thrilled that the families now outside of those Sure Start areas can access this resource and benefit from this book in Irish, all thanks to Altram. So thank you very much. Tá Altram ag feimniú ar fiú ag tarraintear trocha bliain. Is agriacht luamhlínta muid a tugann taithíocht de tuiscí, cleachtarí agus suúna lán géalaige luamhlínta. Deanna muid tréanal, tugann muid taithíocht cóirleoir luamhlínta, dúrúpaí agus deanna muid eisina. Comáile sin bu muid a plé leis an rinn idithis agus an rinn sláinte, agus níos móna sin an rinn phobal agus
Hon níos mó inéisteacht a gur ar fáil darniil saganne. Tá sé Jackaráin ag an momaite nílach seachtar agin in san airan, cethir agin an muar an talú. Agus táid géirí réirí ar réachtanis na báistí, réachtanis an airan is haig obair leis na báistí ar an talú hartar an tuaisceart ina omlan. Inné COVID hanig béim níos láidir an takeíachta na tuismóirí fásta, so líon sin cinneal lumsa agus le ról sagamsa in Altram. Tá mé sé obair le siúrstart agus táid géirí go mé na serviceí siúrstart a tar fáil le merla ar fáil in Néalaigh. Agus céalaíonn sin Virginia ag deanú trénal ar baby yoga, baby massage. So dóis go bhfuil Virginia abalta na serviceí sin a chur amach. So bé muid gcónaí ag brath ar airgid ach bé muid gcónaí ag brath ar aiscathaí ó hismóirí ó Charlie atá mu ar an talú rá. Cé tadí? Cé bhhaileh deanú a tar fáil Dave i merlach ar bhhaileh in Néalaigh le síl a ceithú trí Gaeilge. Cé bhhaileh cé tadí? So seo céim héan, but tá couple rud eile le deanú agin na táid ag smintí faoi ag an momaite ar éis ag brath ar airgid, but céim héan agus coidhór céim le teacht. Tá barnaí miltinacha an cóthairithe don éis grúpa náid go trí. Táid an seo an alad na Fuiseoige tá service ar fáil de babaithe fríd go dtéan monscoil. So níl na heisna a le an de tuistíí, pláistí agus na cleachtarí. So maidir le fiú am scéal, tá siad a gúsaid an scéal céarna ó bbliana héin go dtí go bhfuil an pláiste san níoscail. So tá forbairt mór de maidir le sin agus muoinú. So ní muid mór an muoinú an seo arbairt fuair pot a bug don éis seo, ba tá muid géirí tilú eil hon tilú eisna dhéanú don éis grúpa sin. Ag leo le chéile gach eile le, ag leo na leor is fearlinn. Bé an leor seo ag gol amach chéag gach ait a míon service luamhlínta an agus míon tuismóirí le Gaeilge gúsaí so service luamhlínta sin. So an seo an anad na Fuiseoige tá clár siúrstart trí bhain na Gaeilge acu. Tá sí sa móthir tá mar hampla Outer West siúrstart an. Níl clár lean Gaeilge acu ach tá tuismóirí chláirithe agus ag gúsaid serviceí siúrstart a tá chur páistí saci ar aigh níoscail Brendan agus banscoil fóbal firste. So tá Charlie buinte leis an service sin, so bé iad siúd ag fáil bartan an luirthaí. Mar ggéarna le clán mór siúrstart, mar ggéarna le séalúir siúrstart, so bé seo ag galamach agus ní seo bhain i mé firste, bé seo ag galamach hartar an tuaisceart ina omlan. So tá ró agin inis cinneal sé siar ar éhantáirí gáil right, cáhfuil na grúpi seo le go bhéad cópa táid chur amach agus sin le but bé siad a galamach tásúla gin heag gach service agus heag gach tuismóir bhfuil a géirí. Bé siad an galar an QR code ar an cúil agus bé an cóp fum an bé an audio version an agus bé siad abal. So bé sin na codú dá na Charlie sin a bhfuil Gaeilge acu, nach bhfuil Gaeilge acu, bhfuil coppla focail acu, nó beidir just nach bhfuil muí nach in a deanga héan agus tá géirí an cinneal takeíach sin le rá seo mar deir tú an focail sin. So tásúla gin go méid gach den neabhal de tarbh bhain teas an QR code agus an logan Gaeilge sin cumáid. Agus nuair bhfuil tear an QR code bé gach logan an, so bé ón seachtain seo agin, bé logan Berla agus logan Gaeilge an, and then tá siad ag dúil go méid níos smó logan a haach an sin na teangaí difriúil. It suddenly struck me again. I was on my holidays there at the weekend in Budapest of all places with my better half, and this sort of young Hungarian guy about 25 was selling the tickets, and I was doing the Google Translate and trying to find any word in Hungarian I could use to not feel like an idiot, and he heard my lovely Lurgan accent straight away and he said, "Could you a tattoo?" And I kind of went like that, and I went, "Tommy go my August tree hen," and then we started talking about the weather and it being sunny and Boilum Cafe Lodger, and he directed me go to Irick, and I came away a little proud of myself that I didn't have a fit because if I had been standing in Lurgan and anyone wanted to say Chéad, I'd have panicked for something to say. But further up the road, suddenly encouraging me, how on earth did the 25-year-old Hungarian kid have more Irish than I did? But it struck me about how we think about language and in the early years, and we go around the world and we go around Europe, and it's not unusual to think about being Hungarian and being able to say to somebody, "Kajema or a tattoo," when they're starting buying a tourist ticket off you. And what have we lost in this island in terms of language full stop? You know, beyond all our sort of love for the Irish language,
We should have 3 or 4 languages. We should be very comfortable. And none of that starts in the early years, and how they do it much better in other countries, that sort of ability to think about language at a much earlier stage. Tá céidir bhínta agin leis an childcare partnership agus tá iad siúd fear táhachtach doing, but tá siad in a cheerleaders ítach doing fásta agus bíon bhí siad an seo inniu le takeíocht de thuirt doing agus eithníon iad siúd an táhacht leis an tomaide his fásta agus an saoil trí géalaigh agus na seirbhísí sin a chur ar fáil de hismóirí soginne. Well, tá deis na eile aginne, béimiid ag forbairt yoga de babíthe, béimiid ag forbairt session leithris, úsáid leithris trí bhean na géalaige, nó go ga hangach, de tistí agus de cleachtarí. Níl na seirbhísí sin ar fáil faoi láthair, so sin an céad céim eile. Chamáin sin amach an seo le a mí na saona, bé tionscail eile a cheolaí a gin na táid ag obair ar faoi láthair le Help Kids Talk agus sin servicí SLT, so agus sin cantar lis na garha Colin Chamáin, but aréis sin leite mé iad siúd a gobar, bé me dinne gobar one réigeanta, so bé me jabal de bheith có ebrú lá agus an sin na haisinna a chur fáil hartar an tuairiscáid ar fad. So fréid na céidirmh seo tá me jabal de servicí agus deisina a thuirt don tuairiscáid ina omlan. Well, cóthairithe na luamhlíonta téamúid fras aontaach an seo galú tá anad aontaach seo, so tá na servicí mar dúirt mé ó náid go bliain déagdíis ar fáil agus tá sampla eile agin in anad a bhachach ar bóthar na bháil agus hála in anad an dreithid. So tá servicí ag leathnú agus ag fás don na luamhlíonta, but níl in an éisteacht ag ceanneal de gol leis an fás, so sin an fág bhfuil muid ag chur brú ar an rialtas níos mó in éisteacht a chur ar fáil doing.